Lakhipuronline puthok-saba June gi tang kunmari ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao. Boro Begra gi Gwakhalda mi leitaba mitei yum ama bom pokhai halamle. Manipur da hojik oiriba phibam masigi matangda wa khanakre. Jiribam gi thodok asina lanjena dunu leiriba singda maigei kayata gi makhata na tengbang naragli. Assam Manipuri Progressive Front asibo National Manipuri Progressive Front oina mingthon khre. Lakhipur da yum mai chakiba imungda sel ki tengbang khusina khre. Mahiroi singda ahum suba thokchom prajadhon ningsing manap yanthokre amasung pokpadagi siba phawbagi thorom singda honglakliba masina khunai gi senmit ronda piriba chaitheng haba hiramda khananena khre amadi warep kayamarom sulokre. Haujik mapungoi Pao tabirase. Jiribam district ki Borobegra subdivision ki manung chanbada Gwakhal khunda leiba mitei gi jumama ngarang nongalamdai pung ahumrom tarakpada sakangdaba singna bom pokhai handuna thugairamle. Yumasi Tongbram Subhas koba mioi amagini adubu masadi Imphal da leibani hairi. Yumgi ayamba saruk mang takan kre adubu mioi amata asogapan amadi misi minadi yahodre hairi. Yumasi organic farming toba aduga guest house oina su leibani hairi. Ngarang Jiribam gi Hillgard Community Hall da Liching Ajuka JDO amadi WMC Jiri unina sinduna Manipur da hojik oiriba phiba masigi matangda asang kasarga khananaina bagi thormama pangthokre. Pangthokhiba thormaduda Presidium member oina asang kasar President Indigenous People Forum Manipur amadi Convener Forum for Restoration in Peace loinana Rohan Film Social Activist TH Manihar Singh President Fox E Dewan Singh President JDO M Maipaksana Mangang President Ajuka S Susila Devi President AJMP Tahemang Panmai Social Worker TH Kumbaluang Chairman Consultative Committee Liching S Lalmani Mitei Chairman WMC Jiri Unit Muhammad Khairuddin Saha Mojingmayum FRP gi Co-Convener Ambition Convener Imphal Naga Forum Amadi Athon Gangmai Co-Convener FRP na Daistaphamke Ngarang pangthokiba khananaina bagi thoromaduda hojik oiriba Jiribam gi phibam amadi oiragliba sakta masigi matangda magi oiba wakhalon kaya phongdoknakhe. Organizing leaders, society leader mayam ko thakachari aduga laibak yamna phana akhoi sumaina Amo Manihar Fox ki president akhoi amuk sida gunabo phongbagi su thakachai aduga inau film rohan akhoi matam kaya da akhoi chamina khibani ngasi sida moi akhoi pulle aduga yam nungsiba tamo biren ex minister akhoi tinarami na ming oina pandadrusu ngasigi sigumba meeting da mapom tongan momda sap tamina ba haibase yamna maru oi haibase aina mayamna thamjaraga ngasi akhoina lakpagi pandam adugumba wafam khara thamninge hoi jiribam se yamna thajaba aduga adugumba mafam amadi aduga district su yamna thengna upgrade torakpagi project chokhat taba chokhat dingai thoran tawba yaningai mayam su leili adugu Jiribam se aina sum yengbada jati mayam su na taba adugumba district ama oi aduna Manipur da sigumba district Assam ga border oiriba asi yamna akhoi important oina lawba mathau tai asida akhoi na ingna chigna panba hairaba akhoi da yamna kanaba afaba mayam su lei aduga sigi highway se fajana ningthina mathau tahonba madu Manipur apunbagi yamna kanaba oigani haibagi akhoi madu phapta mina ba phai adugi tamakta irang chahi ama henna chatharaba tarasu Jiribam da karimata adu tawkhre adu tawnakre khanare chanare adu tawnare haibagi chahi ama phawum haraba manung sida akhoi Jiribam da adugumba thodok thokphaba ta khiba akhoi ukhide adugi tama akhoi yamna thakajabani aduna adukublaba sathiraba iramnarak sida Jiribam da leiriba ichinau Rongmai sing Naga sing ichinau maite singna pukcheng wakhan chauna atopa jati su yauna ulai hairaga peaceful coexistence
nungsi chana na leimina bagi maintain tawduna Manipur da sathi graba chahi ama lan chatharasu jiribam asida adugumba thodok kariba ta thokdana chahi ama phajana leira jiri da organization amata punde na haibi gano thamsandi aigi agenda da yum de aigi yum sai yum ai ni anga da sigi yum sani yum amom sani yum amom ni tak tak so akogi kitchen amom legani ko mashi thona bi om legani adu thabak to buti mayam lekai ko itawi district ko itawi state ko itawi adu mai to kra oda yes an haibi ro to kun ba haibi Oke, punya berdia loh ya. Ini apa ini Manipur state sini, सरकार होगा कैबिनेट कोई मी तो हम तो इन शेप चीफ मिनिस्टर में थमा जिरी का तमाम तक कुल लेवल एक अतुला इफाल सु उछल लगा सब तो मुझे ना तब तौरी को सब तो फोकस चार बीबी लगा था मणिपुर का मिनसी है वो कुछ जगह स्वाई कैसे सिंधा हाइबनी एक ओवर ग्रुप अमना करीगुंबा जगह अमदा फोकस तौरगदी अदुगी जगह दो बी ओवर ग्रुप तुना केंते ये रनो ए नमाई पबजरनी बी ओवर ग्रुप सिना माना फोकस तौबे आ जगह सपोज ए ओवर ग्रुप सिना कोई लांखाई बेचु नो म्याम सिंसिदा फोकस पी तारगदी बी ओवर ग्रुप सिना रिलीफ के अंदर फुल फोकस पी रो सी ओवर ग्रुप सिना हाईवे द करी माई बिना से कमाई समझ जगह तास के सुमाइना माना तौगदब जगह जगह सिंदो फजन तौबीरो उ अदो इतारगदी कोई अमद यक्षिन रखरगदी कोई थबक से फजन तौबम गमनी ना सिगुम मचा ताब डिस्कशन दुदी आइना मथंगी के लाख मतमदा मैरा की फजन कोई लेkai रॉम लाख मतमदा पनमिनसी अदुगा मरा ताबा तो कमयामदि कोई ओजा सांगसी आई का याम तोइना आई चाहिए बुझिया अंगांग आई चाहिए कुन का मापन बुदा नाइदे अदु वादा की राम के दई चौबर रोड में लो जना कोई ओजा सांग कोई से दिल्ली दा हैदराबाद दा बेंगलोर दा चेन्नई दा तमाम को मैम दा कोई तोइना वांग मिन गा मसी बाउला तो खम मो जना राम के जी बात ला माय प्रोग्राम तो बेकनी दुगा जी बांगी ले इको प्रेजेंट कंडीशन जी दमक वॉइस रेस अप तो बनी दुगा अचुम बकई नो है जना तो बेगनी ना यामना जाना हाइबी रखसे कोई लोइनमकी लाइव फनिंगाय नेदुना ओजादगी मतुम तारबले को ओजादगी ओना तो मतुम आइगी मथल द स्पीकर तो को लेगा तो सुमाइना आई दोना सामने लोबी देना बनी छिन जरी ऐसे थमदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमा लेगदौनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दो लेते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेते सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नते सी खुदम महा ट्रांसफर तौरपा एम्प्लॉई डॉक्टर खरा CCIC Community Health Center हायरगा ट्रांसफर ऑर्डर थोलेबा अखोगी जिरी की हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तौले रे मसी करिग हम 2016 की इलेक्शन तौदगे मांगा कांग्रेस गवर्नमेंट की कैबिनेट डिसीजन मखल लेबा मखोइना कैबिनेट तो लोगी वारेप से मसी नेबा थबक ओंथो थबक तौरिसे जिरीबाम की थौदोक असिना लांजन दुना लेरिबा सिंगदा माइगे कयातगी मखाताना तेंबांग नरगले था असिगी तांग तरुकता कुकीनी हाइना चिंगनाबा सिंगना मिहातिना हातोक पिख्रबा जिरीबाम की सोरोक अतिंगबी खुनौदगी सोइबम शरद कुमार की मिहात की मतुंगदगी मितेगी युम कया मई थादुना इरांग हौरकपना मरम ओइरगा हौजिक जिरीबाम की विद्यानगर दा लेबा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चिंगदों लेकाई अपर प्राइमरी स्कूल सोरोक अतिंगबी हाई स्कूल चिल्ड्रेन होम हरिनगर अमदी बोरोबेग्रा रिलीफ कैंप सिंग असिदा सैदांगदुना लेरिबा तोंगान खुनगी मियोय सिंगदा माइगे कयादगी लेप्तना तेंबांग पिनरे मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की टीम अमना जिरीबाम की तोंगान मफम सिंगदा चतुना सेल अमदी अतै पोलम कया की मतेंग पांखरे लोइनना भूटान खाल मितई खुंदगी जिरी न्यूज नेटवर्क की स्टाफ रिपोर्टर ओबेतनतना नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की जिरीबाम कोरेस्पोंडेंट RK चंद्रसना देवी महाकी युम थासी की तांग तरेता मईना तुमना थादोकिदुना अवाब नंगलिबी पाउमी असिदा मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की माइकेतगी सेल की मतेंग पिखी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की प्रेसिडेंट गांगोम जॉय कुमार सिंह असुमना हाय जिरीबाम लाक्सबसे मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम सेंट्रल कमिटी होगा मेगी चैथा अहुमदगी मितैगा कुकीगा इरांग थोनबगी अकनब चाइना अदुदगिदा अहामदा अखोइना इदु चचरुवसेदी 2023 की
August की तारीख तरह ने पान लगी ना नमी खुमनी मरी नहीं कोई की आसाम दा लेरिबा इसिनाव सिंह खाई पुना मपु कोई सेन खाई ना लगा कोई चचे बनी लुपा लाख तरुक तरेट पूर्णा इम्फाल चचे रुई अदुगी मतुंगदा कोई से इम्फाल की सिचुएशन में फेतंग नेमथरी है ना जाम नुंगाई बा वखन दा कोई लेजरो बनी अदुदगी खंगते खंगना है बताई जिरीबाम दा हौकिबा जून की तारीख तरुक अमुक अखोगी हजिक लमखाई है मफम दो जा आइदे कुकी नमको मजी कुकी ना एटेक तौरकना अहिंग जुम मई थामना चिंब तौरकददी अखोई मैतै की जुम मई थाबदगी अवाना कयारम थोकना असुमाई दनादी जिरीबाम की कॉलेज आदे जिरीबाम की स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स असिदा आइदे अखोगी मिसिंग कयामरम अवाना तादना इमा हिंदू अंगांग नुबी आदे ओजा सिंह इसिनाव सिंह लेरिबा खाइबन मसे लेबियादना सिदा रिलीफ कैम्प अमा तौदना लेरे हैना ताबदगी अखोना हंजै अहामद सत्पा ओजा सिंह दुना अखोना हंजबदा रिलीफ कैम्प से तरुक नैन है अदो अखोई सिदा लागे तारे रिलीफ कैम्प से तरेट नैना अखोई तरेट सु अहेन बोरगसु अखोई छिनबा थुंगनबा अखोई सुमाइदे सेम साना लाक्सै अकुपा मरोन पुनमक्तुदी जनरल सेक्रेटरीना होजे पुनमक्तु इंट्रोड्यूस तौरगा पुनमक्ति मफमदा वाफम पुनमक्ति थंगरे अमुक हंजन जररोय अदुना अखोइना ngasi सेइसा अचौबा केम सिदा अखोइना सिदा 271 लगे 300 मुक लेरिबा केम अचौबा सिदा अखोइना संगयारपदा करी अखोइ मनपुर साइड वर्षो आसाम नाइदि अखोइना करी पांगखिगेन हाइ डिटेल्स तो नोंतुदि जनरल सेक्रेटरीना अजिक फोंबिग्रे अदु मतंग दुदा यमुगादि पंजररोय अइना मसिया थमजनिसिना अखोइ से मणिपुर गवर्नमेंट से मणिपुर ना मैतेना पानबा मणिपुर मैतेना चीफ मिनिस्टर ओना पानबा अदुगुंबा लेबाका अखोइना निंतमना लेजरंबा लेबाक से मसिदि जगा सही अमा था अनहुम सुजले असिगुंबा खंगप्रे खंगबा आइदे अखोइना थोइदबा अखोइना थोनिंदबा थौदो कया थोकिदना अखोइबो इरमदम सिदा मणिपुर इमा लेबा इरमदम सिदा इगी मरी ओइबा असम दा लेबा खंगदे त्रिपुरा दा लेबा खंगदे मणिपुर जवांग दा लेबा खंगदे बर्मान अखोइ बांग्लादेश दा लेबा खंगदे खोइ पुनमकि पुकनिंग दा थबोइंदा अखोइ दा अवाबा चेथेंग मा पीरिबसे मसी अखोइ याम सादिना अखोइ गी लेबक्से सादिना थी है मसी हाइजनिंग मरमदी इरेबाका नुंगाइ अखोना अखोना दि मेजॉरिटी ओना पालिबसे माइनॉरिटी ओइरिबा कैसुलेदबा सिंगनी कुकी सिंगनाइदि जुम्मई थारगा अखोइसे लेफम लेतंगगी तानफुरकना रिफ्यूजी ओइदना रिलीफ कैम्प ता लेरिबसे असिबि हेना लेबक थिनिंगाइ करी ओगदगे असिबि हेना लेबक थिनिंगाइ अखोइ लेके अखोइ सरकार ले अखोइ मैतेना पालिबा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर आइदि ऑनरेबल लाइदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन पान पालिबा बने मखादा एमएलए मिनिस्टर कया मरम लेदिबसिदा अखोइ इसाइनो सगुमा इसाइनो इसे इमा सगुमा सिरिसे ngasi लेरिबसे ngasi रिफ्यूजी ओइना लेरिबसे मसी अखोइ लेफम थोक्तबनी अदुना अइना मसिके थमजनिसिना सेंट्रल गवर्नमेंट ना उना उसन्नदबा अदे मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ना सोइदि उना उसन्नदबा हाइबताइ मखोइना उरिसे करिमाइ उरि ममदुदे अखोइ हाइजबा ngamdre अदुना मसिके से अखोइ सुमाइदना लेनबसे पामजदे मसे अखोइ नुंगाइबा अखोइ परमानेंट सॉल्यूशन ओइबियाबा करी थोंगांग थांगदा करी तौरगा अखोइ Mateng Pangbasida Saruyakiba Manipuri Sahitya Parisad Assam की जनरल सेक्रेटरी खुमुजम धीरेना असुमना फोंदोखी मणिपुर साहित्य परिषद असम नसी अवाना तारब मयम सिंगी दमकता अखोई सिंग कोई बेग तरा निपान अदुगा थाव तिन कोई तरा आलू बेग तरा अदु अखोई की मसूरी कोई हवाई मसूरी से कोई तरा अमदी अंगांग की चाना थकनबा संगोम सिंग बिस्किट लारिक लाइसु कोई खाता अमदी कोलम कोई कार्ड पेंसिल कटर इरेजर हाई पोलम सिंग से कोई मणिपुर साहित्य परिषद असम की बाइक दगी कोई अवाना तार सिनाव सिंग सिबु कोई केनमन फिजब लाक्सबनी अदु कोई न मुआजबदी लमदम सिदा लाइब्रेरी जिरबा लमदम सिदा लाइब्रेरी कोई की मीडिया की सिनाव सिंग लोनेना अतोप अतोप कोई ऑर्गेनाइजेशन किया की सिनाव सिंग मतंग पांगबा कोई पंजरबदा कोई ओजा लिसिंग की कोई की ओजा रंजन कोई की एडवोकेट रोमन कोई डॉक्टर कोई अरुण जुरी पॉलिसी ओजा समरेंद्र अमदी हाई कोई की ओजा प्रियानंद मायम सिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯗꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯕ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ All Assam Manipuri Students Union gi thomi singna Jiribam gi relief camp Vidyanagar Sports Complex amadi Chingdong Lekai Pachauda Ahlaman nupi angang singi damak mahiroi lupasina ngamjaba firol kudai matek amasung sanitary pads na chingba tengbangkre Makata na amsuna lepa leitana Jiribam da leiriba relief camp singda angamba mateng pangsakhigani hairi Khongset asida amsu gi advisor Laisram Satyajit Takhel Changbam Khirokopal Sharma AMSU Central Committee ki President Ngasepam Sanahal, General Secretary Asangbam Sopon Amadi, AMSU District Committee ki Member Singh Sarukjaki. Apunba Maitei Tengol Asamna Lanjena Tuna Lairiba Jiribam ki Tongan ba relief camp singda chatuna Tengbangkre. Tengbang Khongset asida Apunba Maitei Tengol Asam ki Advisor Hobam Ranjitna Haikibada Aikoina mafam asida laktuna mateng pangba lakpa sida asumna aikoigi ima ibel iche ichel singna lanjena duna lairiba si ubada yamna nungaijate Manipur lengangna tangdu leita handuna athuba matamda masa masa ge jumda changhanduna mahusa ge punsida hanjilanaba honabiu haina phongdokhi ngasi aikoi kasarlam damgi amadi asamgi punna maitai tengolna Jiribam amadi Manipur sida thongliba thodog asigi matungin aikhoina masi ima indon kaya amadi jaliche kaya ngasi awabagi phamda tadro leibasi ai sagi sahi jangkhai hajelagle adubu ngasi phawbada asigumba maiteina lanjenba amadi kogi relief camp da leiba khotpai basi aikhoina pokpadi uraptiba masak amani adubu ngasi isagi jati ama kochen chenduna leiduna hinguna tawrga matau kaya angang sing kaya ngasi relief camp da leibu duga apung maitei teng kogi thamoi sida jamna wai tabam phawle Manamaduna huji puri ba sarkar asina yamna thubi matamda aikoi gi tangdula tan leinaba asi marum nei mai makai lejadra bai sidi nausing chali se sing mai ben abadi bible kayana hawa mai sa khangduna leiba aduga thawai na pon thaw thra su kayamani masi aikoi apun mai te tengola yamna ngai taba phungdok sari aduga loina na aikoi na si relief camp da chachaduna aikoi ngajaba mateng khara amadi koi su tawjaramni aduga huji phongphong sana leiba Manipur gi irang asibu athu matamda mari lenaba authority singna akoi shanti ama furti raw haiduna apun mai te tengol lagi pakat sim mai thamjani Chandrapur Berabak Merapaibi Kasar Assam ki timna Jiribam Vidyanagar da leiba Multi Sports Complex ki inmate singda pochei kaya tengbangkre masigi matangda World Mitei Council ki Vice Chairman Dr. K.N. Chana mahaki oiba wafam kaya asumna thamki ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ ꯇꯥꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯏ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯣ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯖꯥꯟꯄꯨꯔ ꯕꯦꯔꯥꯕꯥꯛ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯋꯟ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ R.K. ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯂꯥ
aduga lena akhoi ki pishet macha amasung general secretary lata lema aduga berabaki oina akhoi ki pratima amasung akhoi ki ichanama makoi se jawrei aduga nupa marakagi akhoi ki lupasibu advisor oina lebiriba akhoi ki es berababu aina ma jawbi lei aduga lena khunjagi krishnamon koba akhoi isa singama magna masigi mateng ni damakta akhoi ki mateng allaman singasibu mateng pangnaba jawbi lei akhoi na pujarei base yamna samna harabada mayum makai mai na thadok pigraba ngasi nak natragachu tung koi na sijanaba chanabagi damakta maru oina firolda akhoi na emphasis piraga pujarapani masida maru oina mongpak pujagna masing yamna pujarei aduga lena na angang gi sena chanaba mafi maron amasung akhoi ima ibel isani chasini senaba mafi maron na chingbache koi ayam pujarei aduga ngasi na hariba mafam masida leiriba ima icha khudingmakku isorna nungsibiba ana ek jawbidaba amasung makoibu athuba matamda makoigi mayum makai sarkarna losenbigina jawanbigna wagi damakta hona han ganbugi damak akhoi ngasi maksu akhoi planning tawjari akhoi lakchari bai koi siga loinana aigi maro es home minister odiramba akhoi asang mam biren ga loinana tawlaga akhoi WMC gi jiri gi akhoi vice president ratan amasung president oja lalmani ga tawlaga akhoi SP da athuba matamda hari basing ase magi mayum da jon da janu bi lalonga de singbu aduga loinana ngasi makta yang man hanjana leiriba akhoi gi icha inausing maruk mapang singi mayum makai kandu leita gadna leiriba sing ase ngakti sendina magi damakta sarkar gi oiba state force deploy to bi aibase akhoi hajeru gi aibase akhoi gi wakhal lonni Tengbang Khongset asida saruk yakibi Manipuri Maira Paibi Central Coordination Committee ki General Secretary oiribi Ningthem Ongbi Kamla Sijana asumna phongtokhi Aigi ming Ningthem Ongbi Kamla Sija akhoi eraki leiphamna Sunai Chanpur dagini aduga ai isamak akhoi Manipuri Maira Paibi Central Coordination Committee ki General Secretary na phampujari ado ngasigi ekhuna lakchari basina berabak amadi Chanpur haiba khungang dagi ekhoi khungang ani sigi maira lupna kunsin jaraga ekhoi mafam sida awana taraba lanjenaraba isilina mayam asona na mayam sigi khajikta ngore basu ekhoi mateng pangba ngamjagadra khanduna leijaba khara pujaraga lakchabani ngasigi thodok asi mafam asida jorappa matamdadi ekhoi sathina thamoi sona nungaite mafam sida leiramliba ekhoi isilina sing ima indol sing mayam siga maru ina angang sing sigi phibam se obada koi sathina thamoi soi adubu aikuna purakai bakhara sinadi mayam puna maki penbi gani haibadinate adu moina mak mapangi lamda leiraga su kasa lamda leiraga su aikoina aikoi irecha singi awaba kuding mak share tawri haibado taksanaba aikoina mafam sida lakchabani awaba khongdokpa lakchabani aduna mayam puna makna thungbasu thungdrabasu penbi waina haijage aduga ngasigi aikoina lakliba maira luptagi aikoigi sankhai pibirakpa aikoigi ima indol sing darabak Chanpur gi maira lupki maruaina aikoigi oja sing darabak ta leiriba eradhe Manipuri ami school gi oja sing asu mateng pibirai Chanpur Kamaleshwari high school gi oja sing asu mateng pibirai aduga mapan lamda laikhiba Chanpur gi di oiba ninge madi panjadre oja sing asu mateng mayama ma pibirai oja sing puna maksigi mateng mayam se punsilaga aikoina ngasigi mafam sida khoi lakchaba ngamjabani hana thamjage mayam puna khoina mukhana thagachai aduga matungda so amuk aikoi lakchaba ngamba haibado oizage haiduna isolu khanda ju kuramjari mayam puna pi awana sisu jamna jang aikoi losinna ba aikoi maitai aikoi puna makullasi haina mayam su thamjage unity haibase aikoi hojik jamna mathau tare apun dagi kholautana aikoi puna mak awa sidagi kokchaba ngamgani haiba aigi thajabado thamjage aduga media gi coverage tori bai silina sing mayam puna maksu thagachari maruina masida aina khwaidagi hena landa face tori base media gi silina sing sinana
लौजै अवा अना थीदना नोंग कायना पाउ पीबीरिबा अखोगी चिलनाव सिंसिगी अवा अना पुनः मखना ताजबा फंगलिबसी मीडिया की थ्रोदगिनी अदना मीडिया की चिलनाव सिंसु अवा अना तादबा पुंसी निंसांबा इसोना पीबीबा वैसन लाइन थौना पीबीबा वैसन हाइबा वाफमसे आई थमसेगे जिरीबाम की थौदोक असिना लांजेनतुना जिरीबाम की तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्प सिंगदा साइदांगदुना लेरिबा सिंगदा कासार रोंगपुर की माइगेदगिसु तेंबांग पोलम के कुसिनखी तेंबांग खोंसेर असिदा सरुक याखिबा मोइरांग थेम नंदना हाय अवा अना तारिबा इमा इबेन सिंग असि येंगबदा नुंगाइजदे ngamjaba kharadang pujarakliba तेंबांग पोलम सिंग असि थमोय सिंगना लौसिनबिनबा हाइजखी masida aigi awa bataraba chilinaw singi damakta ikona ngamjaba khara mating pangya dum laksabani angamba mating khara pangjari bani asina ikona simang nadi ikoi apen banati adumaku ngasina su loi ngasina su ikoi matingi pangse ikoi loi banate mathangda ngasi ikoi जिरीबाम की बिद्यानगर लेबा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता सैदांगदुना लेरिबा सिंगदा तेंबांग की तमक मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप कासार की मेंबर सिंगना ngamjaba phirol amadi chana thangna polam sing tengbang khre bina kandi part 2 amadi khuno maira pai bilup ki maigai tagisu phirol khara hablaki hairi tengbang khongset atuda lup ki president Sobamong Bijenti secretary Ayekpam Surjamukhi ex ZPC Kabrabam Anita amadi Posamam Ongbi Rameswari na chingba saruk jakhi lakchari basi haukiba jungi tang tarukta laibak thiba thodok amada jiri sorting da laiba soibam sarat kumabu mahaki inkoda chang napi mama junction batata matamda sakhangda basingna mahaku mahaki bichibu temsingna khiba adugi matungina ekoigi bekra da laiba lamtai kunoda kunda don laiba miteigi jumsingsu hariba chkhangda basinga sina jummai thaduna leifam chafam khangdaduna ngasi jirigi sport complex asida chelakna lairiba ekoigi miteigi chaisu ima indol ipai pal phai khibik asigi awaba sigi ekoina mating oina ekoi manipuri chanura khorjailu na ekoi angamba khatang khaigachare hairaga ekoigi sena chanaba phirol chanaba angang singi jinja khara aduga hawai thau tonga alu angamba khara khoi pujarai masida ekoina jamna ekoi asina maning ngangani habisu lachade ekoigi pangham thokpa mateng dang pangsen khona laksabani हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट की मैतई मचा खक्तगी ओइबा एक्स सर्विसमैन सिंगना ngarang जिरीबाम दा लाक्तुना लांजेनतुना लेरिबा रिलीफ कैम्प सिंग असिदा चत्तुना यंगसिनबा गलोइनाना तेंगबांख्रे खोंगसर असिदा सरु याखिबा साउथ हाइलाकंदी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कोनसम नोनिबाबुना पौमी सिंगदा हाइकिबदा ngasi aikoina maruoina laksabagi maramdi aikoigi igi mari oiriba mitei singna awana taba matamda karigumba kharadang oirabasu mateng pange khanna laksabani aduga matungdasu mateng pangani haina phongdokhi Barak Valley hana de kasarne ita khanami ajiti district hum thokre Hailakandi district ki manung tan leiba aikoi miti jasing chinau sing tawa ex servicemen association man lejai madugi mamingna aikoi South Hailakandi ex servicemen association aikoi ngasi thokliba chinau sing jasing na wariba pm the aikoi television YouTube social media dagi natna koi asengba pau phangmamde adumak ko koi ngasi thama kai tarani muki mamang de koi khanjabane koi association gi maigei dagi ngasi ichinaw sing ima sing kikli bangang sing na kariba dosa sing je koi changthil laga muktang di jengusi pemai to na tawrino angamba ekoi gi association gi maigei dagi ahlaman sing se loina tanaraga ima even sing su mayam jawi uidos makoi ga tanaraga hoi angamba mateng khajikkan akoi ngasi leiribam hom bidyanagar haibra
asiga lakchabani akoi attempti atopa makhal mafam ani da so koi chaluge na khanjai adumaku akoina khaitam pujarakasiga lebiri ga mafam siga awana tarabai singnaw sing chan sing ima sing ipa sing thidongna warobinu akoi mayam gi wahai natna pen naba karimta tawjaba ngamde khajitang akoina sujarapasiga mayamna penmiduna taramna lobiraga akoigi hoje wabase koknabagi damakta istorgi kuyada akoi mayam khuramjana makunda asigumba thawdokse mohana thoktaba haiba istorda khuramjaraga nanai hakki wapo Assam da mating leina thaudang kaya pangthokiba Assam Manipuri Progressive Front asibu National Manipuri Progressive Front oina thaudang pangthokna na baware plaukiba golena mitei gi maru oiba issue kaya da mayak nabagi semsa khre Silchar da RK Sana tomana mifam apo oidona ngarang phamkiba mifam asida Assam gi mafam kaya dagi lakiba saknairaba mioi kaya na kupna khanaraba matungda pungning pukchel amata oina ware basi laukibani nauna semlaba lupasi gi president oina IS Tingom working President oina Dr. Maimom Santi Kumar General Secretary oina Mani Kumar Thokchom Secretary oina Okram Lakikanto Finance Secretary da M Biramani amasung Executive Member Tarataru Khanki aduga W Brajabasi TH Bishwanath amadi RK Sanatombabu Lupki Advisor oina Khanki nauna khallaba thawuba singi wasak lobagi thoram su pangtokhi ingkumja lisingani gani panda Historic Peace March of Manipuri Diaspora Manipur Levy Silchar da ki Manipur tamna chatlubagi matung ingkumja lisingani ga mapan ki March da Silchar da lup kayana sagotuna semkiba Manipuri Diaspora Assam mathangda Assam Manipuri Progressive Front oirambadu matamgi khonglei matung ina National Manipuri Progressive Front oirare lubasina Assam da Manipuri Development Council Manipuri Cultural Festival tanatana World Mitei Convention pangthoktuna ngasi miyamna sakhangnariba World Mitei Council asi maru hunkibani hairi ngasi di mitei haiba kangluba sigi oiragliba socio-political scenario asida achoba thodang ama lopangam khongthang asi lokatpani haina nauna khallaba President IS Tingomna phongdokhi Working President Dr. Maimom Santi Kumar na phongdokhibada malem sinba thungna nainabagi hiram ama oiriba Manipur gi irang asida achauba lalong amagi makhada chatharakpa oina lupasina laudaba ngamde maramaduna malengi mitei singna Manipur kannanaba pukning changna khanthaba amadi poramja thokpagi matam oire haike nauna khallaba General Secretary Mani Kumar Thoksomna mitei singna khenaba manadaba pumnama kauthoktuna apunbagi saktam sakatpagi matam oire haike yamna thak wangba wakhalon amagaloinana national level da rajya khuding da leiriba mitei singa koksung sinabagi platform oina sapong lakliba lupasida miyamna sagot piu haina Vice President Prabharane Sarmana phongdokhi National Highway number 38 Faitolda blockade chatharambadu Rongmai Naga Council Manipur gi thawuba singna kanna honaduna lambi asi hangdokhibada World Mitei Council Lakhipur Division Kasar Assam ki maiketagi apenba amadi harauna ngaiba phongdokre Rongmai Naga Council ki member singna miyam gi tamakta lambi asida leiramba kudong sadaba kayabo miyam gi yaipana nabagi tamak jangsin kiba khongsang adubo apenba phongdokpagi RNC Manipur gi chairman amadi member singda WMC Lakhipur Division Committee ki President WP Dasundar BPTH Bishwanath amadi General Secretary M Ranjana Khudek pi bachero lamangarang thakre Yum mai chakiba imungda selgi tengbang khusinakre haukiba jungi tang tara humdogi nongalam daipung ahumrom taba duaida Kasar Lakhipur gi manung chanpada konthagram da maina tumna chakraba Nur Rahman gi maphamda Assam Manipuri Muslim Foundation na thangjanamit jungi tang kunithoida check oina lupa lising humbutara nithoi gi mateng pang kibagaloinana imung manungi awabada su saru yazari haina organization asigi secretary Sultan Khan na phongdorakle Rural Development Association Palarpon Kasarna Sinduna SSLC amadi Higher Secondary Parikha da First Division amadi Second Division da pass tawrakraba Palarpon gi mahiroi singda ahum suba Thokchom Prajadhon ningsingmana yenthokre Thokchom angaubi ngangbi Memorial Academy Palarpon da pangthokiba mana yenthokpagi thoromaduda Thokchom Jugendra President RDA Thokchom Nandesor Pothara Boza Moirangthem Kusumlei President
Panthoi Bimaira Paibilu B Nimaichan Sharma President Manipuri Sahitya Parishad Paskandi Masa Chongtham Krishna Kanta Principal Thoksom Angobi Ngangbi Memorial Academy na mathang sina mifam mapu athoiba mithung amasung ikai khumnajaba mithung sing oina daista phamki mana yenthokpa tuda higher secondary gi first division ani second division manga Matric ki first division Taramathoi amadi second division ama punna mahiroi Taramapanda Ningsing mana asi yentoki Ningsing mana asida higher secondary amasung matric ki first division pass tawrakraba singda sel oina lupa lising ani aduga second division da pass tawrakraba singdana lupa lising ama tawduna mana khusinaki ahana baktada daisasta ningsing bhaiba ikai khunda baramatik charaba ojalayu kudiru pulkono krojai mathangda deliver maya pulana pusu igorana krojai aigi ming dinthana besing akawi aigi papagi mingna kejumeng besejon shihi aduga aigi mamagi mingna kejumeng ongbi Rama Devi kawi aya handaki essay ki 12 ki web examination da 85.20% phangduna mai pakchari Nasi kita nasi thokchong Rajadhan Singh mana RDMS sembi jana mana si bibi bagi damakta mayambu haniya letana hanna thakada funduk chari khurunjari ai min Omila Devi kawi ai papa ge min na Tej Baraja chinga kawi ai mari min na Anita Devi kawi ai 12th HS da Emmanuel English Higher Secondary School dagi first division 83.40% da pass to Ayagi mi KS Babu Singha kawi ipagi mingna KS Babu Singha kawi imagi mingna Ramavati Singha kawi I have under class 10 the first division 65.8% na pass ho jare hai ayaki punsigi pandam nadi engineer ama weba phami wani aduna ijusuna haibasi yam mathau tai aduna noina hayeng ngasi metric pass tawre ba hai SSC pass tawre mathangda high school level kano higher secondary pass tawre su loidri ojana akoi meeting mule ojana haibiro education habi loiba naide hayeng noi kari hoiga haibado mathangi secondary pass tawre banina number of door layeba aduna line isana khalarega tamgani swengni aina tarapte haijari ame sung aroboina haina hajagadodi Lai basi ojana education habi thiba loiba naide educate become education become competition become challenging become successful become star film star cricket star any star sikawdoni aroboina hajagodi matama yam bathautai akhoi lei akhoi taibang la khin matam su leirami akhoi taibang chakhi matun matam ji hodorimi sagot piriba aikhoigi ming oina panjarabada program sigi sponsor to bidiba men oina aikhoigi aigidi tamo haina kaujare tamo Rajendra koti is Rajendra amadi ngasigi organize program su mapung phan binarme gidaba organize to bidiba aikhoigi palargon ge RDA bo aigi thamoi udigi thorakpa harau bagal loingana aikhogi thagat pau hai kharadan asida igi thamjage ahumsubda ngasigi mai paklak liba amadi paklak kadaba makhoi singdasu handiki exam sit natana tungi lakadaba exam parikha singba singdasu asoba mai pakpa oigani bidamakta isona makhoida na yektaba larik laisuda henna thawai haksang yaun birnaba amadi angamba haiba sakti do isona pine bibu oisunu haidna aigi maike digisu isorgi mafamda thawni jari Karingban Zilla da Hosik Ichaugi Oiragli Bapiba Masi Yanglaga, Karingban District na Konma Mapam Singda, Private Amadi Government School Sing, Hayeng Zungitang Kunmanga Paupa Suti Lautokre, Atuga, Ising Ichaugi Piba Masina Hantaraglabadi, Lagliba Zungitang Kuntaruktagi, Mahusa Gom School Sing Class Organi Hairi.
पोकपदगी सीबा फावबगी थौरमसिंगदा होंगलकलिबा मचत अमदी मसिना खुनाइगी सेनमिलरोंदा पीरिबा चैथेंग हाइबा हिरमदा नुमित निनी की ओइबा वर्कशॉप अमा ngarang लोइसिनख्रे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी नुमित निनी की खनानेनबगी मिफम इम्फालना सिलांगदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल कांचीपुरदा पांगथोकिबा थोकचम इबोहल मीते कस्टम सेक्रेटरी सना कोनोंगना मिफम अपो ओइदना पांगथोकपा हौदोकपगी थौरम असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की बीसी पाउनम गुनेंद्रना चीफ गेस्ट अदुगा अखम लांगोल एडवाइजर सिकोना चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ओइबिखी अहानबा नुमिता रिसोर्स पर्सन अहुमना आइबचे पाथोखी वाहेंगबम तनु चनुना प्रोग्राम कंडक्ट तोबिखी अदुगा ngarang लोइसिनबा नुमिता रिसोर्स पर्सन तरुकना आइबा चेरोल पाथोखी लोइसिलकपदा मियामगा वाहंग पाखुम पांगथोकलबा मतुंग वारेप कयामनम सुलौके हाइरि वारेप सिंग अदुदी मितै मैतै सिंगी लिसांगसेना चनरकलबा पोकपदगी सिबा फावबगी नाट के बेलिग्लम सिंग होंगदना अमसुंग ngaktuna thamba नाट के लिग्लम सिंगबो चाना चुनदबा येमौनबा थबक थोरम सिंग तोत्सिन यानहनबिदबा कल्चरल स्ट्रक्चर और कल्चरल कोड अमा सेम्बा अमसुंग मदु ngakna चननबा कैंपेन तौबा पोकपदगिना सिबा फावबगी थबक थोरम सिंगदा सेल का हेना चंगनदबा हाइजिंग पोता के ककपा खुदोपिनबा फोटो सेशन मयाई कापा चिंजाक साबा थकपा थाबल चोंगबा बोर कैना यावना जगोय साबा इसै सकपर असिना चिंगबा का हेनबा थबक थोरम सिंग अमता तोहनबिदबा लुहोंगबगी ममांग अमदि मतुंगदा प्रोग्राम न चिंगबा सानै युनै हंदबा अमदि पार्टी तोहनदबा अमदि हाईटेक फोटो सेशन तोहनदबा असिना चिंगबा यावरी लुहोंगबदा लाना थौरमदा अमदि अते अते नाट के ओइबा थौरमना चिंगबदा भाबोक्ता अमदि पालादा सेल थाबा तोखनबा मंगानी चाकौबदा मयाई काबा चिंजाक चाहनदबा सिना चिंगबनी फजरबा नाट के निगलम सिंग असि मांगन खिदनबा अमसुंग मसक थियंदनबा होनबा सिना चिंगबा वारेप कया लौखि नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओइरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बयाहले लायंग असिना हिदाक अमता याउदना हक्सांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंगबु मथौ निंगथिना पांगथोकहंदुना ई तोंगता लेरंबा अमोटपा सिंग सेंगदोकपा ngamali अमसुंग किडनी लिवर हार्ट अमदी ब्रेन की मपांगल कनकट हंदुना हक्सांग फना थंबा ngamali मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी असिगी कानाबा लौबियु नसिमक लेंसिंबिरगो एनर्जी हीलिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी आयुकी पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए सर्टिफाइड रोमपुर पार्ट 2 दसु नुमित खुदिंगी नेचुरोपैथी की मखल मखा लायंग पताप सिजनतुना लायंग बाहुजरे एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9706554286 नत्रगा 9395732456 नंबर असिदा कॉल तौबिरगु आई गोंत्रापुर बंगतिला दगिनी इनाव निपा से आई ना लाको मिनिट जी आई ना जुंदगी पोरा पुथोरे मफम जी सु पोरा पुसनबनी अदु ngasi निमितरे नि लायंग अमु मतुंदा शांति कुमार दगी ओजा शांति कुमार दगी मखोंग चत्प नमना थोना सलिसि ngasi मयाम ओजा शांति कुमार दगी जिंगे दगी को मजे अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना बोरो बेगरा की ग्वाखालदा मी लेतबा मितै युम अमा बॉम पोखाय हलमले मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा फिबम मसिगी मतंगदा वा खनख्रे जिरिबाम की थौदोक असिना लांजेनदुना लेरिबा सिंगदा माइगै कयादगी मखाताना तेंगबांगना रगले आसाम मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट असिबो नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट ओइना मिंगथोनख्रे लखीपुरदा युम मै चाखिबा इमुंगदा सेल की तेंगबांग खुसिनख्रे माहिरोई सिंगदा अहुम सुबा थोकचोम प्रजाधन निंगसिंग मना यंथोख्रे अमसुंग पोकपदगी सिबा फावबगी थोरम सिंगदा होंगलकलिबंगी मसिना खुनाइगी सेनमिटलोंदा पीरिबा चैथेंग हाबा हिरमदा खननेनख्रे अमदी वारेप कयामरम सुलौख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।